alam keseng kongres Rahul Gandhi sedang ya kajing ya kejat ha kawat kebaar. Ani kata ka Bharat Jodo Yatra na Gujarat hasemi chambi khalia mi. Ya kani kajing ya kejat Rahul Gandhi la yatho da presiden keseng kongres Maharashtra Nana Patel. Kani ka Bharat Jodo Yatra kadai kajing kwa jong Rahul manra ya kajing teli hapok gari usno bakal hasyang senjor nadok bersenjar ke sarkar BJP. Kajing kena jong Rahul kalong bakal sarkar BJP kala peniapan ya kinong syang ngba ka rukom senjar ke joka bat namar kata usno don kam banwan rabiang ya kajing ye bat jing jan padeng para nong syang hakajuk kapor upatul ulong bagi wei pat kinong ilam keseng kongres ken ilam ya kene kajing ya kijat haki benta bapher Maharashtra pemban supun kenmau baha kawat penekong coba Bharat Jodo Yatra Rahul ulayajan 1,000 kilometer akan ya kumari ha Tamil Nadu sya Kashmir kene kawat penekong kalastang hakan nyauterik unailur arja alfewar hakan ya kumari bat kalakut hakalai photerik kulalengkot arja alfewlai Srinagar. Kajing ya kane kawat benkong kalong hadu lah jar kendai spa nyupo kilometer lengba kar arteli ki jela par arteli ki union teritori bat kalane balat sispa lah kosngi hendrai nak benta kawat kebaar keseng kongres kampat la nan pentikna ya kitarik bar kumjuru ya kelenti ya jong Rahul Gandhi.